Kalanganan kauno akachin mo itang child embriga kiupanan clockwood iban taula o kapakap. O mang siyo ako kaun labalap kalanganan komi. Iba dodore mo ni marang kaun Jesus ikasabal kalangan kiyong komi sapul mo limpaw. Pabolo mo yo Lord nanat maur korusyo kan mabambatong ya uirala kan maban iukiyong komo video wet mori kapakap kom kachin masan to nan nganet. Nanat maliel nanat mongyong ipelian maninikaw ngen saud makin litlitare kupranggot ang kakpoita nanat maur irodi am wuting ponso jang pungo manaman and toga sapol manggot kapagapag kalangan kiyang komi anointing and kauno magating katkat pon sapol mo masan kung katin masan nanaway ngayon sarawi yay kapagap mi bang kasayata tama melel mepit sapol mo masan songkang koros makaityak irodi Brodi saliyedi Kasalan yaluwang Christ ni marang count Jesus. Thank you, Lord. You are good God. You are awesome and wonderful. Amen. Well, kalanganan kauno kamelele miyaman patrong yagis kaya nga pantular men uya try tungal berenen parakap on korusia magin yeyang Bible study online. Kalangan kiyang kauno kamelele and so ray chuba chodo pwegi karapa sang ni pedak chodo maramas wiwiyato men asa moment antichrist asa moment imunan so rapture to ja bubuk talan so lang so ibang kasi ata tama buksaraw ko saya pwegi ko mo yung ngoy kak trinacha pilipil de pinacha kasanti de kamelel Achay kamilel pon pango sa nampuk sarawi. Pon maso oria chay van bin utang ay kichaldi. Niya we study met madawa souleng aramas meso chip sa pal kele me pansa chawi we masa nang kot. Poy ki count Jesus e masani kamao pa moil miya nane kukukola. Ansa mentayang masani yang sapul mo warang ko mapan kat la sampon sampawat railin sensuet. Railin sensuet pueki rail champion rail koporpor me mekoros merakin kekel gepon sampawat emasani yang rail kamapa mail biyanane kukukola may ban sa kukukola son sa wasa sa Japan koto ibang kapakapang samayo po yung katarotong kumay son sa wasa so nan wiwiyar yaw chel wate katar mangen sarawi kotto ngayon sarawi me son sa wasan saulang man may sapal Okay, como yung ay pantron sarawitra sa kaunon mepit rurin kauno te masanen kauno ni tete tama kauno mamasani nan sapol mamasan law ko chayip sapal ari niyan sa mi study ko wasay matmadaw magjay so lang ipsapal chay pangaki chawat puksaraw mi chay ban chuweweki ap niya chay pan wiye watawat chay pan weweki tama chay katun kat lale Okay, i kamau pan chailen ipsapal. Okay, yarmas kinta tako ipsapal. Isa chaka meleli ipsapal wat ko wiliyakap. Lukayang Christ na meur na meur chapan katete magchara mastipan. Okay, kitaka pagapagitang kauno abgachay iputi suso kitip. So chana ne pakmangki ang kauno tipataka no muitong yang kaun tacham meur. Angin sarobang katlong niyan sa manchebang watak puksarawi chayban yang kon wasa. Okay, chaypan yang kon wasa chaypan yang an ko poropor and more sojuk chaypan yang insinsana mao na nine so mesambao yorotala sans what pon wiela laut la machel udial okay klele ne mun sampa pon wi yawo mon silang chailka I kamao pan kom yo ngoy ne psapal atra kono patamia okay chaban memor angibabol nan mwewet tenan diwet so iban tolato wataketi scripture kan te irampung kan I kamelele me wasakis pon mangan fidion abnan matu reyesak payo silisa weno masani atuan rano o ansawo socha man me asa yat epan leleto o ton lang nan lang kan pil supplement samo socha mangi samocha mamangi geton langkan socha mangi supplement sama socha mangi socha ramasaman mangi samocha mamangi mangi ta awa rano clock okay
kasan salakan me ko sa yayar nan matu kompangatun wat ke diwe matu eu ko diwe ko sa ya klel kan me kom yo ngoi pan udial me chabana so ke me chai mi nan mo nan so klel pon bu ya wir okay klel pon wi ya wir opel pan wi ya wi sangan rin sa pa mi rin sa me chai sai klel pan lelo okay me kam master poek melel chai begak melala apuy me ko sampal chailen onno patta chai la puy me mor selipon sampawat okay so nin laso nan matu ya silisa maturi isak payo ako sa saya tuan patakan rong amaw pan lelway koros okay rong mawang Christ patakan makan tip kapulpulong aramas through count Jesus apan kaitek patakan buksaraw leler na way koros apatakan ipsapala puwag wing koten triyatan na mor na mor and kapulpulong aramas koros me rong mawang Christ anana lelwasa koros okay pan pilata kaiso okay apan lelwasa koros imun sampan pan wiyawi so madu isak silusili sa kriyaw adwan rano te awaw soja meman me asayat apan leloto pilchon lang kan nan lang sasa sapol mo pilsota mangi samota magatin mangi okay matu ko saya ma ko saya ma witness riyaman to the other riyaman mason intingeta riyaman ma ira ko saya songo troyo wat kira ko armas riyaman ira bear witness soja anaman charmas ko say okay chai pang wat madu Mark Luke son mogan to repeat song koros mer ko saya yar pokita Israel me kai me yang rong ko dialwo te masan puko untungiata so ma kop purpurang nan puksaraw me ko chuma kop purpurang inenen ko sampal kom yo ngoyanane pay attention anane talk po inenen ko sampal papa kop purpurang okay o mapil songo naramas kay mo kasaya wat ki melel po miya katete pa sang ren songo naramas kay mo kasaya okay rupture pan wiyawi mon kololok loud aban wiyawiyang samba takot rupture pebukta lan meposon kan okay kalap kapure yang me poson kan me onopatar me psapal me kamakal kitaran chang Christ yewong kauno socha miminan tip te kamakamay tip rupture wiyawi rabang kokola okay rabang kokola tirin solam ban mimiseli ja parabang pururta pant okay buksaraw ka tete yang chan marepeo tu jam merpana chabat pasan chawusik sante chami mibensan pa iwana pan matang are rupture pan wiyawe mon okay mon no look loud kauna pa muitang Satan antichrist tayo antichrist mi antichrist million and antichrist mansa makauno katto miayar me pelian Christ sang nan barya kit sama olelmet mekchay mama sani me pit imunan sawa antichrist apan olaman kaunta samba wake up and minimin pano mipana leadership abang kasaya me ime Christ te ime masayaw aptamen taki antai wat kepelia pa te uwang okay apatang kana kamelil kan apan uwang tama ko prangko chima ko yo ngoi panasaki me iantai Christama a powerful kauna pa mo itang manaman pampaki sinia ya pampi kosanan lang okay apan influential do japang counter wake up ang chaludialer na nuska wake up ko panar prowiala one world government okay poramen counter sampara ang push aral agenda ikarap na rewiyata coronavirus ikarap na rewiyata vaccine po yung control nan sampa okay kayon Thessalonica payo isa kunolele sa kwalu pongilen ruweseo pan wiyawi yengilen ton lang lapalapaman ongilen sapoliman kot sawi pan paito okay pan paito ar pain kauno ampang katidito sang nan lang
Israel kan me melar nanar poson Christ. Melar nanar poson Christ. Israel saulang. Israel ipsapal. Israel melar. Okay? Nanar poson Christ. Rabanya satamas. Palu Israel ko ba ang purong nanti ko rabanya satamas. Amur kitail koros mememor niyan sawo. Ampam patong Israel o yang pok tala pon tapongkan. Puen tuwang kauno nan wawa o yituan met atail pan yeyang kauno kokolata memelar kan poson Christ raban meurta pajong railakan uye meurta poson Christ okay raban pok tala lewang kauno nang kayo so mo makosa ya rapture okay nang kayong Korinte isak lima isak Lemaisak walu iban watak aban state time up kasampal chailan wrong masanang coach pueki wasaw me sapol machay wewe pan kosangya riyaiko yet me menintawong kumailen sangan paluar me wi sangato utuko intra sotra kakyang sosoku wing court utuko inta aramas na sojangen lale okay sojangen court lale utuko inta paluarap chaigen inta utuk teinangon utuk okay mata papam soul of man masoja ngenen court lale soja pan sosoki wing court o songo meken morpasang sorala sotra kakyang anaki maur patabat okay miayer mauraman tamma auramana muin samba ma rapture miko so saya rapture so ako saya me nia klango okay tiko porta palwarrailo koyang rai kokotala okay mi chanan so chogota tuja resto porta ari ako saya wasa songo makin morpasang surala sotra kakyangan ki mor patabat okay magjaban butuk chandra chasudran ke mor patabat puksarau masani imakareta kamu yongoy anane kiwa kong anane kapakap kichanganen kamelele kichanganen kamelela chapan men kamelele pan lau changa chapan men wong kom ga wong ya bwe ki ngoy kom sejo pungkinya kom waskinya songkan abukos kosya masanang god okay, so masanang ko tabang kamor komila kamor yola magchabang kamelele kumail rong patak rurwet kaiten kichay correspond mela ab kichay correspond kiwokla ni an so turkis ni marep choyo matawa marep choyo marep chaybang kiwokla chaybang wokla iwan manamanen kauno ni an so kaim saklan sowi pan pepok pueningilen sawiyo memelarakan ban yasadasang meur mesolar kak mela ge memelarakan me poson Christ yap chawatak pewe Israel ban yasada oras chabang purong mela okay akichay koros ampan kiwokla pueme pan morpesang utan pan kiwokla sang nisongan mesolar kak morpesang o me pan mela utan pan kiwoklang nisongkan mesolar kak mela okay chayban mela ab chayban kiwokla to cha wokla wokong okay may poson Christ ngoy mela an son rapture palware bang porang yasada okay o isi bang porang mela lumay sakpayo ar mapukat lauban poida o me pan morpasang o pan kiwoklang ni mesocha pan morpasang masanen puk sarawi an pan pil poida mela kamomomlar o maur pewedier unsak okay mela kamomomlar an so tame mela kamomomlar remuyo rey asama chayip sapal bogida me poson count Jesus me mela ni aray poson Jesus Israel me ban pleo morta okay me iwataker peweo
so mela komomomlar mela sojogo kamalar so lara manaman pon komyongoi pon kitra me poson kauno okay mele me palora chakara mela cheban bileu yasata so I karabo me cheban paraparenki komor me Christ wiya yang kitrael gowe mela aya manaman and pewedi okay petak yo where is your power Kowe mela ya manaman and pewedi ya droton manin kau okay mela poeki deep armas koros mela saudruk a poeki kalangan en kauno meman me poson Jesus chachane mela aban pileo morta okay le mesa kono an mela a droton manin kau kin sang ni deep o droton deep kin sang ni kosoneto Arkitrail kapin kalangan kiyang kot makatin kat kiyang a trail roson and pewedi ni marena trail count Jesus Christ chay kalakalangan kiyang kauno akat kitong ke trail pewedi mela pwegi akat kitong ke trail Jesus okay makaros mapuson la Jesus ros chabanan ke mela rabanan ke mor sojuk chachon palwara chay ka ken mela makareta ma achay panini kan raposon kauno iray mela chay bang sinsang sang pagchay laloy ken rail chay bang pileu tuwang rail okay ma aramas mesocha mesoy kala mor sojuk ren kauno me chay bang socha pileu tupana at kareta melan solaman melan aramas poson man chay ka katan ki celebration po abang potlo na wingkod me lingan kaperensang pensang bawat Aririay kampakapai ko, kumail kelail o tataur o lalong amail totoo ko ang kauno ang so koros. Po kumail asa, me papa kauno kay dek totok maliw. Okay? So, men watek chawasaw chuchan emeray raya. Kalangan kiyang kauno masanin ko chininan sansal on kitel me pit rupture mepit momona chaypan bebuk tala nan Daniel tuwaw riyaysa kisu okay nan Daniel tuwaw riyaysa kisu imango saya tama buksaro serki antichrist antichrist niya ko saya yar chaypan Bebukta mono patar, solang mono patar me, ye wong kauno, soik tip, ni bonun ran komyongo yanane, tok wasai achamor, chachuman merla, mer pon tip. Tip koros chapan menapaliala ni ponten ran, pugida, puksaraw ka tete yang chailer so chamasa, klok wawa, apapan wiyawi. Okay? Ariyan so me solang pan bebukta antichrist, ko sa yayar mowa. Kauna bang muitang antichrist abang kaunta sampa parisu. Apuegi abang tor kolok me abang wiyayang nan sampawat. Akauna bang kalobiala abang sambarcha siluwala. Okay, so Daniel tuwar yesa kisuimen watakong katrail. Kachin masani kaun manat pan wiyayang aramas chodro ino kelay leo. Arain wikeo o epan katowekiti o katoketi mayrong isis o sangan mayrong trekan arain sambar siluwala arisansal kansen suwet likamsiko pan uda ni wasakayo ilelancan pasarawyo laulel I makawataro pan leletong imulan mekot katin kupurayang. Okay, so kauna pa mo itong pagkita ang sawat chaywiya patapatak turinaramas makosaya marail solang tarapongi kauno. Okay, ay solang kamelele Christ rawya malgi pataken kamor ren Christ.
Apan so makauna pangkat kisan sapol makano muitang an Satan an so iko sa yayar nan ay tungal video kan mo way kone ran so kauno muitang ye yung kon ngenen masapuye ko nan parisuwa makauna pan lepukala kiyang paran jaslu alap chelap chawatak nan Daniel erasan kasiko ako yang ni mangomuyen ko wumer panaw yaw ya pampos iwan ngenen masapuye ko apan audela nan moron narmas mesolan so solang po yan sa what marabang push lakap pang ko sa mark of the beast okay kilelen sa takot mark of the beast kilelen Satan okay so iyan sa maban to traban itung aban ititong solang ka partisang pongi maso kapanala marko te kapan kasikiti abedda pala sam mange so ngenen masapuye kami ko saya an so chay pagi chay yeyas nang kalangan jajani got katiwo mongkot grace period chay yeyas nang kalangan en kauno karita iyai kapakap chay pan sa maliki an so maupuka iyai kapakap an so korosis chumen ko don share masa nang got mal waste time po masa nang got akadete power en masa nang got mapang kopulupul ko wan wiya me got na no moro na nai mor atapan kop chakaita kangoti aklapalapang kauno maban sututuan masa ng got retra ap macheban tamay got mako yung oyar mas tipaniya na milaw sa wasaya chaban morla okay macheban suiktra imacheban katiyasang apapan lelang sa umakaw na pang muitong anti-Christ enut katora armas enut wiya witing nan sampawat armas chochaban morla prabang purutara pantawat ki puksaraw melel. Okay, pusongkan merwirong-ronger abang come to reality rapang kadete ng poren Israel kan ya we riyaw may ban sa seperti sang anti-Christ ibang kamala so ibang kamala turin solang rapan morla ansawo rapan morla bukita rekam kila rel poson okay so maturi yesak tayo may bilmen watak. So irampung kani kitar wasan mo milaw watak likurang ng sarawi pamachayban so chip sa pal chay watak chayban so aledi tami ako sa yang kachail okay matur yesak payo isak lemaw lel yesak isu kumain bang klang tuwan sansal kansensuat likam siko mesauko Daniel ko batar okay Daniel o lalapotang kaunonan kapakap. So, moang Christa kat Daniel irongatare mun kawa. Arimimen kakela kayang kamuyongoy. Tama ata kairoir nan mor pam petepet kinan morin solang so chay chara chay taimong kauno. Kauno bangin refill, kauno bangin kasale yung ata iraelakan me pilataren uhwongi. Okay? Chay me pit kauno ka me poi laud eme rur eme maklekel eme sarawi so aban soja utaja koyang aramas me mal ke kot okay aramas me won ke kot aramas me kamelele aramas me menkele plao e wongi I me kauno pan likiyang merur puka okay so Daniela mas ya mon kauno kaun Jesus akatto aboy rongatar tama bang yaw nan muy chay memora pogida iaramasin kapakap nan papelon iaramasin kapakap chochone wusigla exile kola papa nan palestinan ap we yo kay dek wing court ap iaramasin kapakap sukasela a court okay so kauno kasaleyang tama matu pilko sayawasa okay kaproya matur isak payo isak lamaw may watwata ka kumal bang klang tuwen sansal kansens wet likam siko mesauko Daniel ko batar epan wuta nan wasa sarawyo meman me watak met en weweki ari rail kan meken mimi sutia ran changalang pon nanakan aramas me mimi pon palangan imo en depa kodiyang ale mekot sang lale posolaran so o me mimi nan sapwe
Etepa proto ale aliko pup nan imo. Met pay. O, met panapal. Ong lili se yanakan. O men neichik polel kan niyan sawo. Kumail pakren court. Pwe amail sopola and der wiawi niyan son po teranen sabat. Pwe apal niyan sawo pan loud sang. Apal meken wiawi sang mas koto lelmet. Okay? Ako saya ansa utama, ansa on antichrist pan rain, antichrist pan counter, pon samba. So machay klanger mo kitin antichrist, yaw sa machay mimi chailen, mimi chawa sa no posolaran so. Okay? May ko sayang kachailakan me pan, kachia sang rapture, kachia sang pepok-tala. Ab kachay so lang ke lalki, kachay papa kauno. Okay, ako saya med conscience with ay ban liste yan the next sinzerigan chiki pongoyo Israel koros masabuyak. Okay, koros masabuyak. Nganan masabuyak bogda kamala mimi pon mangat. Ko tarkatin kamalaw la ranoko. Arma socha katin buyamet socha ramasaman pampitila. Apwe ki sapole ma pilipili kan me pangatin kamalaw gila ranoko. Okay? Limpaken kauno. Yayi ki chay la sawyer chay pepon so chay katia sang rapture a epil chaman ki child. Parisu me ekiyang satano lang. Parisuwa ime chay panaso ki chapi Israel or Arabic nations raipan sign treaty to weta silikoan kamalele ime cheba na saki yak chapin parisuo nan warangan parisuo aban turn around antichrist aban kaloke okay sapulma ka so ko saya apoy ki sapulma pilipil kan epan katin kamalaw yala rano achaban le ranisu aban kai ranisu achaban le parisu aban le siluala okay. Arma aman panin tang kumail yech masayaw de yone na katkat mo kumail der kamelele po masaya likam o sauko likam okay pam parata okay we nang klakwet okay pilginin datong niya sauko likam ha okay raban wiyalta kilel kopriyamo ikay o manamana kay Porenkin kalawekiti sapulmang court me pilipilikan. Ibi kalap ko sayagi kitay der paki sign. Ab kitay paki melelin masan in court. Stati ki masan in court po may pan sa masan in court ya paki sign. So ko pilika makapan pichiyati antichrist pan pichiyati. Okay? Tirin kitay saulang me claim saulang sa masan in court po chay kang watak. Kayo chay so chay sapal so chan chay pan watak chay pan chuwe weki. Ak chay pan kang watak po okay kamele linda kete watak kapan okila. Hindi patakin Satan ma. Roman isa kisa kisu. Poson kung kusan ni rong. Amay pan so watak ko niya pan kusan yan ko poson. Okay so Satan ka kosoy. May got me pit uwang ko porangkot Satan ka kosoy. Eka kosoy na na chay kamelel mesuta melel kan. Okay? Kumail wrong, boy ko patang kumailer met mona pan buyawi Jesus mamasan ong warango iko pang kumail met so kasalapan me pa kong trial e pa kong komuyo ngoy men kitang ko na pata just chumaskun morin solan just chumaskun child yurong wasa lel government we yaseli relsen buting child asayer Chayla Sayer mara backing up one world government pogda eminang poksarawi o danaban wiyawi. Arama sa kampan ntang kumail yet kat nan sapchono kumail deba koyela temare nta yet kat wasa rurun na nimwet kumail deba kamelele ponay na ramaspan katto tueta lial Mekin pur ni masan lang, apkin lilang, ni kapin lang. Tami ako sa wasa, korrespan udial. Okay, makom kat pombe,
Tokotkat, Guatemala, Tenan Africa, correspond dial. So chana na chanceli po sampara brabagi yai masayao. Niabang kotsto correspond dial imo buksaraw katiti yang ketrail. Okay. Maduri sa payo mo. Next scripture, Kayon Thessalonica, EU2, Kayon Thessalonica, EU2, o Isaka Kosaya. Souleng koroskin Kosaya 2 mile, kasamoy kit niat pasre mile. O 2 mile. So sanger tikitikana nikan o so yanger court. Pokumailen papa court melel o yeyas. Okay? Imakarada patakan rong mawang kraisa chepanaleta aramaspan wado. Okay? Tuwecha kaitek megot me katail ibugidi o sa yayar jail ibugidi deep. Armay banpil ye yanchun sarawi ayap saik kasamo to Christ na nay meur langan sama Christ pola awaranga yaray ko selipatangi romawang Christ koso ya yan chelen sapal so pesan tikitikana nikan so pelang kauno. Okay, bokumailen papa court melel o yeyas o duwana mail kin kaskas katston sapul mayero sang nanlang. Sapul mayeras Jesus mekatin kayasata sang mela o mepan kapit kumail sang ang yangan court mepan paroto. Okay, so ang yangan kauno abang muitongan tay Christ paban tatongi Satan buen bildan kasaleta melelis me sapul magano ismeso. Ako ibang poson la, ako ibang kilay la, aral poson porap i masanong kota panutan san salong rail po iya. Waiter yaw reklang raban suik Satan. Okay? Ako saya wasame. Kauno bang kapitala. Kapitala iraila kan maposon Christ. Okay? Nanan so me ang yang kauno. Ang yang kauno ban leledo. Aramas me memorka. Wana bang kama sa buek raban biluya. Wur lang. Chakaya bang poputi boray poren men melala. Raban memor. Okay, raban memor kauno ban muitang. So quote pan deliver sapol makan mon kalokolokwa mon kalokolok rerin sapa antai Christ ban wiya kaweseli saulanga. Okay, cebang kilang ko dial siluisak buegi kapayatar ay patak o kanangama niyan so apal ibang pil sila sanguk apalen songosongkan mepan lelong sampa pon puen song tron sampa kan koros so imigos ko saya kauno pan sila sang kitrail kalolok meban kabulbulang korusia puen song aramas koros en song arail poson. Okay, katoror yoma nene yoma kauno pan muitang nganen punot nganen insenswot nganen masa puye kautela nan sampa otra pang kotkisan sapol makan apang kotkisan kalangan aramas pancang sili ema kama sepoyak. Okay, kapakapki ngoy tami oraman tayo ya ikon nganen masapoyak ay mega lap kop reki yang puegi monay meron tamain kot yanana penay kodial so jaman ko sa ya puksaraw me dueta story fairy tale story me yang rong so jaman rong ana mena testimony imenen pen miai so oraman tayo ya yang ya me petemuin samba oraman ka koros ikon iklang lial prepar nan sabo pesabes ko chow maramar. Okay, oraman ikon tama pan pepe sangoro kamo malay panene. So oraman tayo ka koros ikon nganen masapwek. Kauno men kasaleyan ya yen kon ansawo. Ansa mapang katkisan sa polmakan. Pugida yen babado masamasan. So imen luka yang katrel. Kompan men oraman te klangko dial. Okay, klangko dial duwe kauno pa kakrujungatan lang pokamo yung irong.
tame mimi momo makom sai kono pata kodial oraman mepko kun kapratanan ngana trail magjay bebon sa te jay matong kitame jay kon rong akaono kak minister kaono kak so say trail en kamaratanan ngana trail okay so necessisa waluri isak silu scripture pukai men wado dropo akatete yang trail makaono bang kisan kaono bang kisan sapol mo kan mona pan muitong kalok okay Abraham kayang ban kauno patrowanong okay mga kasakasayan sa me kauno kamamala satamo komar okay Abraham ita kreya tuwa makamban tiara mas pung limak kambil bang kamamala kauno masaniso okay kauno masaniso chibang wadak po kam kak wadak apna story o kisang lot poyagi Abraham kisang lot mona o apenene mona kawela nan senesis lemau riesa ke le riesa payo pawata kam tail wasa mo wasa kas ya inoka apel rupture tueja nan puksarao miya rupture watamana besangen inoka pe miya rupture me ban wiya me puksarao katete yang jalan ko diala aban millions in aramas billions in aramas me ono batar nan senesis lemau riesa keo el riesa payo ni naka sambar woni sak lemau enain kita puchakaman eti ada medusala muren met inak mamorki sambar silibuki mon silangin kot opel naine kita serikai inakari mamorki sambar silibuku woni sak lemau mamor mon silangan kot arena nor absora la pueki kot katen kat kisang samba okay so kai te ka na kap me kai okay Elijah me kai je ban wa dak me kai me pung mon kao no kat kisang rupture me ko to nang ko diala aban millions we akan drayu ko la aramas kapan changseli aramas ko la ya aramas me luoti ka pan wiya ta kosonetin apaliala aral mata aramas ko la ya okay yan sa ko mo tan rapan force chipa pe po kitara el sa aramas ka ko la ya hi karapan ara pa mark ki child po an sa aramas man pan mark ti chipo ko yang ni mange ko yang ni ba rapan traki so to wasakis kamiya na sampa marashabangla okay karita ikamelele me force te itingo ngaramas chipa bangoto murun rupture ban wiyawe nan senesis sudwa o Isaac repiliang Noah makos ya Noah Noah petalong nan nimo isme kos ya manakan Noah uye patapatak idro apanene morla kauno kamomala sambawat kom ka kwatak nan storyo senesis kama malap tamewia agat kisang Noah ime kameleleki memi chaiban rupture makchail eye wong kauno okay murin ran isu nolik lapalapo ap leloto samba agat kisang Noah Noah pod ne Noah pojak siliman warail pod so aramas chawalman yang aki wari mo taut kila manori irail memorla wasang wata ko saya rani su anolik la palapa leloto okay so emasani nan muin Christ arang to aban rasang nan muin Noah okay kichaiken matawata onan muin Noah rasakasaka ukaka lak pereperen mamaliki Noah patangkan akauno to ap iwadagea kauno kisang kila Noah nan wasame safe mona como makila flood lapake okay sampa so kodial wano ko saya komka wadak chibang wadak po chibang wadak kodial wano ko saya tuan tribulation ang yangan kauno kalolok mabang kadin wiya dipon sampa nanan so me kat kisang sapol makan abang kaloke
Satan o korusio kan me udana munti yang kauno to yo ban mela okay ako diale saktu au lasen chapteran ko diale saktu au ako saya tama ba ya yang sapol mang kauno no poson lar kan so kom watek o iai kapakap metaban sotra insense wote masa pueki sapol macai koporopor sapol macai kairoer sapol macai morin senama mimren kauno ar meman me plata kauno meman me wauniki masanengot aban morla pilipila mimremi re so chama ka kisang komunan de mangkot komu ban plata luya lula so chama ka kisang okay check up so iban check up penaleta Christ makom saik luka yang Christ and we are on kauno mo sangomor pakeo kom ka kuya ke sapol momi kapakapwet kapakapio mo pulsanan nongyong mi ban mele ligi so ka sambal sang lo ya tami ko saya ap kauno ke norong nongyong mai ban mele ligi kauno kai buiting ngene remi o kom ban chapta konta omi nang ya tarme kan me bit kauno pogita kauno ban chapta to remi okay mein count Jesus ipartisang komi ikamelele ngaya ramaste panaman yanana komor makaun Jesus got kito bon sambawat ikamelele inchang Christ keleb kakuten tatbekan ni duwang puksaraw ya katete ipartisang komi ipakiyang komi kom katin makong ya kom katin wuten tatbekan kom katin katlong lale kom katin kauniata sang met kola amen o mangs yo wakot kaun labalap kalanganen komu kap ngamaro saraw kalangan kapengkiyang komu sapul momu masanang kitranwat korusiakan me yang yanang klokwet korusiakan me bilban koronge klipweto lodi jakarabel ikapakap kemasanan kotang kapulpulang kit chorus ay panene tonay way na yaramas makakwewe kilo kayang pompe yay kapakabolot ngayon sarawan stira pantoke at malyal at mongyong at nongkan buen perdi sang olukuryang komi komor koros mimiremi karaban mor koros mimiremi peweti pon mimiremi suselukuryang komi kalangan kiyang komi komkachin masani masapan rajangata wani monat mor kompangkachin katlong kompanyang kit konokonot kalangan kiyang komi korusyakan melukuryang komi pompongwat yay kapakap merapan Wanugin komi makampan take over sang metkola sa kapriyang komi at kapeng kasabat kalangan ng komi count Jesus mawiyat kaon at sang komor kukulatra. Amen. Amen.